He namkena kambe ka Master Xitsonga analyst channel of course I'm the I'm Psycho loyi nga ta hi link of course na technology, and then from there hi nyika a short update about Papa Rhulani, and then Xamaccombo of course ta hi la Gab wa marimba of course loyi nga ta hi linka na Xamaccombo. So previous mi nga mi swona a endle ti-videos I think up to 2 laha hi kombisa ku hayi Psycho na new challenger leyi a vitaniwaku technology. So of course the whole intention ya technology i ku challenge psychology, hi ku vhele va na ti-voice to fana exactly. So mina of course a ni ri convinced ku Switikomba na ku a nga ta na power technology, mara ku na track leyi nga huma already 2 days ago. Switikomba hi ta sure loko hi pfula laha. So already u humese track as a single, hi khomi ni swi vona sweswi ku va ku hume a single. So loko hi cheka that track yi hume hi 29 ta February. So no fane cheka laha fane kuma ku yo ti-views ti low ngopfu yi le ka va ma 98 views in 2 days. As you can see, like it's still on 98 views. Sweswi ni vhota ni swi vona ku guys, since this song are look performing kahle, sweswi nga swi kha swi vula ku ku na possibility yo album ya technology leyi nge vi na impact during Good Friday. Lero swa ku Psycho kahle a nge vi distracted at all ka album ya yena. Ma khoma na mhaka leyiwa. So maybe track leyi maybe yi nga va ku na impact, nga ku ri leyi ku nga feature na yena na Man of War, Jimmy the Caterpillar Man of War loko se ni swi langutiseni mina. So sweswo swi ta vheta swi va swi ri clear ku obviously a hi track ya Sayicology liya. So letiwa ti-tracks swi kombi na ku letiwa ti nga kha ti ta technology ti nge vi kha ti impact album ya Psycho man kuma loko ku ri leyiwa yi na vuma 98 views, obviously Psycho ta kha ba ti-views to vonaka nyana. So swi ti kombi ingaku technology loko se ni swi langutiseni mina a nge vi na impact or a nge vi threat eka Psycho in overall. Ma yi kuma na mhaka leyi ndzhaku ku hi hlamusela based on views ku i munhu loyi a kha hi vulavula hi yena, ma swi kombi na ku vanhu a va that much interested loko hi langutiseni mhaka leyi. And then of course hi ya ka Papa Rhulani. Halo ni loko ku hlamula hi quick question. So ku ve na multiple people lava kha va vutisa ku so if risimu lera a hi ra yona Papa Rhulani ra Salan the producer lera xana xigazini, va ni vutisa ku why a ku vote loko vote a va ku i risimu ra yona Papa Rhulani. As you can see kwalano ka Munghana Lonene FM na le ka yena ka Lima le nakona as you can see a fike ku tsala ku Papa Rhulani featuring Sabawa, and la a swi ri worse because Salan the producer a nga tsala no tsariwa. So question a ku why a nga complainangi swona. So loko ni langutiseni I think answer leyi simple ngopfu a ko va ndlela yo va Salan a tirhisa Papa Rhulani as a marketing marketing strategy obviously because yi dumini ku sweswo yo ya tiveka ku vanhu a va na high possibility yo va yi votela than loko u fika ku tsala ku i risimu ra Salan a vuxeni xigazini. So swona vhele yes I do agree ku so kona I agree swi swi va na swi tisa wrong narrative ka Papa Rhulani yi twela ku risimu ra yona because na yena a nga zangi a lava ku swi lunghisa na ti-radio stations. So na yena ku hi side rero hi nga n'wi sola Salan a fika swi lunghisini if ni se ni langutini mhaka leyi vanhu va kha va hi vutisa ya ti-votes. Ma yi kuma na mhaka leyiwa. And then of course hi hetela hi mhaka ya Xamaccombo and Gab. So ku na post leyi ni nga vona yi poste hi Manyangatsi. Loko hi languta laha hi fika hi kuma ku Gab wa marimba as you can see kwalano i fika a khata an image na xicherhani xa Xamaccombo kwalano. So mina ni rini mara image liya mara Master T ku ya hi xicherhani xa Xamaccombo mina a ni voni xihoxo ku va xi khate an image na Gab wa marimba. Ma yi kuma na mhaka leyi. So loko ku ri swi ta ko sola mina ni ko sola Gab the way leswi a nga xi langutisa xona xicherhani xo because obvious I mean ni n'wanuna ni sure ku na vanhu lava langutaka channel leyi va kona vavanuna va kota ku swi twisisa ku message wu ri yini ko laha swi nga ni dini explain na nchumu. I think yena Gab a nga va na issue in terms of this image. So ni ngo vula ka Gab next time a improve ma khatela yena loko a kha khata na
the ladies lava va tsakela ku khata picture na yena because i celebrity a ngo improve sweswo ntsena ma langutele ya kona. I think a swi ta swi ve best loko a langute camera u nga ta va na issue, so problem i langutele ra yena eka xicherani xa makhombo mhaka yona mhaka leyi. So in overall ku khata ti-picture na ti-celebrities hava issue, ni khata ni vanhwanyana problem mara celebrity swi kahle yi va mi kuma ku yi ringeta ku tikhoma because ha swi vona hey ku na ti-sign to tala ngopfu from Gab hi leswo. Ni ri khombo ka vasesi lava pfumelaka ku khisiwa hi nomo wa gagashi. Hey, dinga ku mama uzoguleka matini.